Gdje je najljepši krst od nekropola u... Pa slušajte, meni se čini definitivno da je Davidov krst u Donjim Davidovićima najinteresantniji i kad sam ga pažljivo pogledao, u nekoliko navrata sam dolazio u Donje Davidoviće. To je u opštini? Bileća. To su okrajni dijelovi Bilečke teritorije, pođete do Divina, pa sa Divina, evo sad i novi put, hvala Bogu, puno nam je to olakšalo, da idemo ka Nevesinju, preznačajnom Nevesinju za srpsku narodnu istoriju, pa se skrene desno gore u brdo i dođe se do Donjih Davidovića. Zamislite, Donji Davidović i Davidov krst. To je nevjerovatno. Davidov krst je 3 metra i 12 santimetara. 3 metra i 12 santimetara visine, to je masivni spomenik. I posmatram detaljno likovne predstave, znate. Na sjevernoj strani Davidovog krsta je predstavljena žena koja u jednoj ruci drži konja za uzdu, vodeći ga, a druga joj je ruka uz ivicu krsta podignuta visoko naprijed, ali tu u toj zoni gdje je bio predmet koji ona drži u ruci je spomenik odvaljen, dakle odvaljeno parče spomenika. Šta je žena držala u ruci prije tog namjernog oštećenja toga dijela Davidovog krsta, kazuje nam drugi izuzetni krst u Vrtinama, u selu Žrvanju Ljubinskom predjelu, gdje je na jednom masivnom spomeniku prikazana žena koja vodi konja, a u drugoj ispruženoj ruci drži krst kojim osvjetljava put. Pa to je fantastično. Dakle, ne možete da ne asocirate mironosnice, da ne asocirate hrišćansko. To je očigledno hrišćanski bilje koje ona drži u ruci. Ali žena njime osvjetljava put. To je veoma interesantno i uvijek ukazujemo i sjećamo se predstava mnogobrojnih, gotovo dominantnih predstava žena na srednjevjekovnim nadgrobnim spomenicima Huma i Hercegovine.